آواهین جحریه لباکور و روجلات سوریه. تێزانی کۆلجەم لیکۆلینەرێن مرۆڤ ناسیە و شوونوار ناسیە نجادا مرۆڤی ji dema derketî ve di serdemên kevirî ya kevin paleolîtî di hersî pêvajoyên wê de û heya gihiştî serdema kevirî ya navîn mîzolît yanî di navbera 2 milyon û 300 hezar sal û 12 hezar sal de ji şkeftên xuzayiyê di encama volkan û erdhejan de çêbûne û kort berqefên keviran û daristanên asê weke ewlgeh ji xwe re bikar aniye û li ser nêşîr û komkirina berhemên daran xwe xwedî dikir. Di encamê de ev cih namaze şikeft cihê yekemîn ê bijîbûna mirov bû. Têde bi awayekî dijiya û hewl dida goşber bû yerên derdorê weke hewayî û yên cuda cuda û her wekî din ji lawiran xwe biparêze. Bidahan şkeftên li çiyayên Zagros û Torosê yên vedgerin wan serdaman weke şkefta Şiwato li Mehabatê Rojhilatê Kurdistanê û şkeftên Berda Belka, Şanîdar, Hezar, Merd û Zerzî li Kurdistana Başûr û şkefta Duderî ya li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û hîn şkeftên din li Filistînê li ser bicîhbûna mirovan di şkeftan de şahidin. Di salên 10,000 berîzayînê de mirovan şkeft berdane û ber bi deştê kenarên çiyayan delavên çeman û geliyan vedaketin ku li wan deran bicîh bibin. Ev yek destpêka guhertinê bû ku destpêka kombûna civaka mirovî bû. Bi navê wergehên nêçîrê yan jî pargeh di pêvajoya herî bicîhbûna li gundan tê nasîn. Çavkanî diyar dikin û weke Doktor Azad Elî jî di pirtûka xwe ya bi navê gundên ji heriyê de aniye ziman du heremên çalakiyên avahîsaziyê dîtine ya yekemîn nişîv û geliyê Torosa Rojhilat û çiyayê Zagrosê ya li şkeftên ku mirov di demên pêş de lê dijiya nêz bûn û ya duyemîn jî heremên di kêlekê Derya Spî re ku ji Filistînê dest pê dike û digihêje Sûriyê û bi taybet li kêlekê delavên çeman ji wan Firat, Lîtanî û Asî. Sûriyê yek ji heremên herî guncav bû got veguhertin ji pêvajoyên nearamiyê ber bi aramiyê ve biçin. Dibe ku herema geliyê Firatê û her du şaxên wê ve Xabûr û Belîx cihên herî guncav bûn got ew guhertin lê pêş kevin. Di wê demê de li geliyê Firata navîn û derdora çiyayê Şengalê malên gulover derketine. Ev jî yekemîn nexşeyên got mirov ji bo avakirina malên xwe bikar aniye. Çawa godugotara bi navê taybetmendiyê nexşekirina avahî û wargehên ji heriyê li Iraqê ya Doktor Necîl Kemal Abdurezzaq da hatiye. Malên ji heriyê weke kortan gulover an di erdê de hatine kolandin û yan jî di keviran de ku korahiya wan ji 5 heya 7 santîmî ye û dîwarên wê yên ji heriyê jî yan ji herî û keviranin û yan jî ji herî û şaxên daranin. Bikaranîna heriyê di destpêkê de ne bi awayekî rêk û pêk bû tenê datanîn ser hev ku dîwar pêk were. Her wekî din Doktor Azad Elî di pirtûka bi navê şêwazên avahîsazên ji heriyê li Cizîra Firatê
والگور دانه دیروکی و انجام ارد کولان جهن کفن شوپیه لسوریه پیک هاتنه جزیره فرات جه دست پیکی بو گو یکمین مالین جحریه لی آوا بونه و یکمین جه نشتجیبونا مروف بو و عرضاوی گندین یکمین لسرهاتنا آوا کرن. شاندهین کفن شوپیه ین لسوریه کار کرنه گلک نیمونه نمالین جحریه ین گلوور دیدنه و پرانی آوانجی دیوارین وان جمادهین سیوکه وکه شاغین داران بونه و بحریه هاتنه پیچان. مینا گدا سوره او میربیت گوودگرن سالین 7000 بریزاینه او مال بدمیره پیش کتنه و شکل وان دو وقتک پیش جهامان سالان وکه ین ابو هریره و شیخ حسن چارین دریج بونه پیشکتنا وی دوام کرده حیاگهش شکلی بناوی طولوس یل حلفی و صبیه سپیه لرخ چمی خابورو بلیخی. مالین حلفی یودگرن سالین 5000 بریزاینه جعوده که هندر پیکتی گو جوراوی قاب بو و لپیشیاوی جی اوده که چارین دریج یاگو پاناوی سیکوشنه او جحریه لسر بینگه هکه که وری هاتنا آوا کرن پیکتین. دکتور آزاد دبیجه کو شیوازا بکار آنینا حریا لبر طاوی زواکری لحلف دست پیکر. لور شیوازی گلوور طولوس بکار آنینا و پاشی پشک جاواهیا چارگوش دریج بشیوه یکمونا کار آواهی سازیانو لسر زیده کرنه. اف گاو آویتنا آواه سازیا پیشکتی یا لحلفی جبر پیشخستنا حریا لیکرنه بو و بکار آنینا کور و شاغین دارانجی وکی پشتگیری حریه دلیکرنا آواهی دبو. دیسا دبیجه آواهی حلف نشانه که گلکی دیار هشتیه کو شکل آواهی سازیا نو دبیشکتنا آواه سازیه ده گاوک مزم بو. او جی ده انجام فکراندن و چاندک هنریانو ده جبر جرنگی هولک یه ساده بر با آواهی سازیا به پلان و چوینه. پشتی وی مالا جحریه یا برنگی چارکوشا دریج و یا چارکوشا درکتنه گو به پیشکتنا شارستانی و فرهبونا نشتجی ها را بمشه. اف و گوهرتنا اندزیاری هات گو ببه دست بیکا آوا کرنا مالباتا مزن و یا گو لمالکی دگلک اوضیان لکیلک هفده دجین. آواهیا سالین 4000 بریزاینه لسوریه بگشتی جه اوضه که چارکوشه دریج پیکتی و در دورا ویجی حوشک گلوور هیا گو دیوارین ویجی جحریه لسر بینگه که جکور هاتی آوا کرن. و ده سالین 3000 و 2000 بریزاینه ده هین هیمان لسر آواهی نو زیده بونه وکه حوش اوضه جبو آجالان و دبو. فرهی آوان کمبوینانه ده دست پیکه ده بچوک بو و بدمیره مزم بو. هر وکی دن دوی دمی ده گلک آواهی مزن در کتنه وکه قصر و پرستگاهانه گو هنر آوا کرن آوی گلکی بلند بو و جحریه هاتن آوا کرن. یا هری گرنگجی جوان کوشکا اورکیشه لگره موزانه یا گو ودگره سالین 3000 بریزاینه والگوری جورجو بوتشیلاتی او مزنترین کوشکا لسوریای دنابر هردو چمانده. هر وکیدن کوشکو پرزگاه نابادا یا لتلبی داره گوودگره همان دمی. هر وحاجی کوشکا زریلیم شاه ماری لتل حریری یا گوودگره سالین 2000 بریزاینه لگور دکتور حسان عبدالخالق کو لکولینک بناوی
آواهیا ملکی لوالات دنابر هر دو چمانه یه لسوریه دنابر داویا سالین 3000 بری زاینه و حتی داویا سالین 2000 بری زاینه بلافگیریه گو اف کوشک یک جه جوانترین کوشکین لجیهانه و مزنترین کوشکین روجهلاته فرهبون اوه 2 هکتار و نیوه کوشک جی بریکا دیوارین راکری ین جحریه بقالندیه که مزن هاتی آوا کرن. لجزيرة فراتي آواهيان حياة بواجوين ديروكي ين بيش ده ين دما روماني و بيزانسيجي طايبت من ديا خوا باراستيه دبگو هولدا به چاندا خوا به طايبت دواري آواهي سازيه ده فرز بكه. جبوه جي شوه آواكرنا آواهيا گوهرتنه که جوهری ندید وکه آواهین سردمین ناوین ما. ویهشت گولی کولی نرین کفنه شوپیان ناوی شارستانی آوان بکنه شارستانی جحریه. هر وها ماده این دلیکرنا آواهیان دجی نهاتن گوهرتن. کلپیچ آجحریه لبر طاوی زواکری بینگها ماده این تیم بکار آنی بو. تویوه هن ماده این دن جحریه و جبسینه و بکار آنینه. شکل بانه این آواهی جی وکه خمایه نهاتیه گوهرتن. اف چاند و بی وگره سر پلانکه آنجی لیکولینک اندزیاری ماده نهسانه اساس دگره او ماده هنه و بردوامنه و حیانه هاجی و تویگ و آواهین چمنتو دسالین داویده لباجارین مزند پیش کتنه لگلک گند و باجاروکین لوی اردیگاریا فره تین بکار آنین. ام وگرن مجارا حریه امی ببینن گو ام کونترین ماده مروف جبو لیکرنا آواهیا بکار آنیه وکه دکتور منصور عبدالعزیز دگوتارا بناوی آواهی جحریه لولات عرب و روش آواهیان ده دبیجه گو بکار آنینا وان ماده یان طایبت لکامپین لگلیان سری چیان برچمان و لناوا میگان بو کو لوان جهان او ماده لیهنه. اف ماده با آوایکی فره لولات دناوا حردو چمان مصر باکور افریقیای و کنداوا عربان هاتیه بکار آنین هر وکیدن لهنده و امریکایا باشور جی بلاف بویه. گلک جه و باجاره لدر دورا جهان لسر گرینگیا بکار آنینا حریه دا آواهیان ده والجوري لكولينر جميل الحنش وأكرم محمد الجامع دليكولينا بنافي آواهيا لتشولستاني وآواهيا جحرية دا دبيجن جوان باجارين شبامو سعدي ليمني ومراكش لمغربي أدرار وقرداي لجزائري وقدامس لليبياي شاهدن وهروها وكد دكتور آزات علي دبلافوكا بنافي باجارين فراتي لباكوري سوريا دبيجا والجوري دكتور محمود عبد الحافظ دقوتارك أخويا بنافي برماهين آواهين جحرية لميرجين مصري مترسي وآواي باراستنا ويفا دبيجا مرجين لمصريجي بينغا هاوي جحرية بيكتي لجوري هوايا زوايا ويدري برباشا
تایبەتمەندیە حەریە ئەوە کو مادەیەکە بەکارئانینا وێ هێسانە و li gor kêfa xwe mirov şekil didêyê. Her wiha ji nû ve bikaranîna wê jî hêsan e. Taybetmendiya wê jî ji ber dikare bi rewşên hewayiyê ye mîna germahî û şilahiyê re li ber xwe bide. Peter Ackermans yê li cihê Elsebîl Abyad kar kiriye dibêje ku dîwarên ji heriyê hatine lêkirin taybetmendiyên herî baş digirin. Derbaskirina germahiyê ber bi hundur ve gelekî kêm e û wekî navbirkeke germahiyê ye û ji kevir gelekî baştir e. Her wekî din nêzî xwezayiyê ye û ji bo avhewayê dost e û li ber destan jî gelek e. Pêşketina mezin ya Jinîvê sed sala bîstan ve û bi taybet duwarê avahîsaziyê û rêbazên wê yên pêşketî de derketine û firehiya tevna rêk û çûn û hatinan. Hiştgo hêdî hêdî ji bikaranîna madeyên kevne şop bi dûr kevin. Her wiha bandora wê ya neyênî li ser hebû. Li heremên Belengaz jî ji ber got buhaya wê kêm e û madeya wê ya bingehîn li derdorê cihê avakirinê herî zêde ye. Waw avahî dikarin li hember rewşên hewayê li ber xwe bidin. Civakan ev taybetmendî parast. Her wiha avahiyên ji heriyê giringiya wê ji avahiyên ji kevir nekêmtir e. Qentere, kevan, qibe û banî bêyî got darên piştgiriya wê bikin jî dikarin pê werin avakirin. Di sala 1969 de di pirtûka bi navê Avahiya Belengazan ya Hesen Fethiyê Misrî hat weşandin. Di vê pirtûkê de nivîskar li ser avakirina gundekî li herêma Elqirnê li Ekserê diaxive ku bi şêwazê kevneşop û bi awayekî hevgirtî ji heriyê hatiye avakirin. Madeyên biha weke hesin û çemento bi madeyên weke herî, bilok û text yên herêmî hatin guhertin got bihaya wan erzan e. Hunera avahiyên ji heriyê li derûbera Cezîra Firatê weke di pirtûka şêwazên avahiyên ji heriyê li Cezîra Firatê ya Diktor Azad Elî hatiye dillêkirina hemû avahiyên hatine vedîtin de herî madeya bingehîn e. Dîwar li ser pênahiyeke kevirî û heriyê ye. Dîwar jî ji tof yan jî perçeyên nerêzgirî ye û paşê jî veguherîna bikaranîna kelpîçê ji heriyê ya li ber tavê hatiye zowakirin ku şikl û pîvanên cuda bikaranîne. Paşê jî pîkên biraştî yan jî kelpîçên biraştî bikaranîne got destpêkê bikaranîna wan ji bo lêkirina erda avahiyan bû. Siwaka wan avahiyan jî ji heriyê bû. Li kêlek heriyê jî kils û cepsîn jî bi taybet ji bo dîwar û erda avahiyê bikaranîne. UNESCO diyar kir ku nêzî sêyek ji mirovan di avahiyên ji heriyê de dijîn û an jî beşek ji wan tevî got pêşketin û awayên avakirina avahiyê bi rêka bikaranîna heriyê bi tenê yan jî kelpîçên ji heriyê pir reng bûye û ev rengê avahîsaziyê kelebûra dê û bavan diparêze. Hemû şaristanî di encama bikaranîna vê madeya xan de derketine. Tevî wê jî ji cihên kevneşopiyê yên UNESCO ji bo parastina wan xistine lîsteya xwe. Avahiyên ji heriyê hatine lêkirin nêzî sedî bîstin.